welcome you to watching Don Bosco Media Network. This is Monalisa Rambai presenting to you the news and events from Meghalaya. Let us take a look at the headlines for today. Catholic elders of Zone 7 to hold annual meet in Umsning. Khasi herbalists to hold statewide meeting on May 20th. KHEDC leaders meet Deputy CM over 15 Finance Commission scheme issues, and NPP leader urges all parties to join talks on railway project. And now the news in detail. The leaders of the Catholic Church Zone 7 invite all members from the 5 parishes to the annual meeting scheduled for May 17 to 18th at Mary the Mother of God Parish Church, Umsning. The theme for this year is Pilgrims of Hope. Registration begins at 9 a.m. on May 17th. On May 18th, the Holy Mass, which will be celebrated by Most Reverend Bernard Lalu, will begin at 10 a.m. followed by the sacrament and cultural program at 10 a.m. The Zone 7 elders under the leadership of President Ba Niki A. Kharthangmao extend a warm welcome to elders, mothers, youth and children to join in the spiritual gathering of thanksgiving and prayer. The Meghalaya Traditional Healing Association will hold a special meeting of all Khasi herbalists on May 20th at the Dorbar Hall Mission Compound starting at 10 a.m. The meeting aims to strengthen and improve the services of Khasi traditional medicine practitioners across the state. Dr. D.L. Nongspong, convener of the association, said the gathering will provide a platform for discussion, collaboration and planning for the future of indigenous healing practices. All Khasi herbalists are encouraged to attend and contribute their insights toward enhancing the role of traditional medicine in Meghalaya's healthcare system. Ai kicing pentip ba nakaliang jong ngi beranut ngi don hadin kicing ya kendu jongi po dis council nam ta kitu ki traditional healer ki bala itu dak ain ya ngi kum kinong sumar khasi tenrai kepada negeri kecela jungi di hadian kutu keji kendo tinggal ya penbaik bandon nok daga meeting ke ba he ha kata ke meeting kalong babaro kini kinong sumar khasi tenrai ki ba ai kini kita wai herbal kidai banyami renti bat kidai banyawan ha kata ke meeting ke bangila penbaik ha ka arto tarik matau benai me bat kecing don kam bangin khot ikini meeting kalong kumno bangin don kum kinong sumar ki bala itu dok ain ha ka wei ka syatri hapo kani ka jela jongi bat ka baar pat ha kani ki meeting ngin thung ya kinong kitkam jong ka state level nangta bat ya kinong kitkam jong ki district level kemud ha ka chok sngi ngin pendap ikini meeting namar kum kariboy bat ka West Khasi Hills kila don la ka chong ka association kila don la ka chong ka unit rei ki kwa manta kalong ban penyai baik penyai renti banang kampen pha kampen janai kini ka kam jungi kadai bengi don no ha ka chok ka setri ha ka state level jungi bat ha ki district level jungi tin mar kata langba kani ki pen priang Khubor ti ngimdai ban ong shu hadin habut ba ngim yo chung tip ya kata meeting namar kani kadai kecing pentip ba iwe ki nong smart khasi jungi la ki bala yo certificate kecing itu dak ain lani ki bompat yo ru i kerpat jur ya pi ba pin sumha ban plai kor knang ya kani shisngi kata kalong ha ka ar phauterik mentau benai me kandon kata ke meeting nadu kapor si phau beje ti kani kadai kecing penbai jungi kalong ban suk ban ya kendu dei lengba kani kalat pathai Khubor ka ba ngilayo ban yathu shepi khnang ba phinum don kono ke jing sa dum hadin habut ba phin yo ru ye ke jing shai lengba kani ke meeting ki don sibun ki program ki bagi dei ban le ha ki jadei ba kam jongi bat ha ka jadei kumnu banang kampen pha
ya kan dia kurkom sina dawai jungi nadu ka processing ka packaging hadu ka marketing di kini kilong kicing penuna ngau pa bani simkhia nakaliang jupi wei baro klem da artatin klem da perkhat ike pede ben one bej sekali ke meeting ka bangila penbej kanang bangila pendep ya ka ni ka kam ka ni ka si bangila penbej semua. On May 13th, CEM of KHEDC, Shambor Langrenja, along with Executive Committee members and Jowai North VPP MDC, Andrew Shulai, met Deputy Chief Minister Preston Tensong to discuss issues faced by KHEDC concerning the 15th Finance Commission scheme. The delegation highlighted the challenges hindering the implementation of the scheme. Speaking to the media, KHEDC Executive Member Powell Soklet informed that the Deputy CM assured them of prompt action and promised to convene a joint meeting with the Urban Affairs and District Council Affairs departments. Kita ni Shillong ke bahap apa municipal. Kini pat kimio ya kini ka scheme. Maka ta scheme kadai ka ba ai lembaga Finance Commission. Mo kini ka bangi ya ni mata kini ka 15 Finance Commission. Kemudian kalaan mana ka Ministry of Pancasila. Bahkan jika skim kiong ka rural local bodies, maka ai syaki lembaga district council ka ai syaki MDC bagi MC bagi ai syaki Shillong. Kinamar bagi nigi donti konsensi ha Shillong rajawai bahab aki municipal. Mo pihak municipal kamut kini ki Shillong ang kum ka jaya au bagi ki bahab municipal. Kimyo ya kan ka skim MC. Kadang kalau namar ba ki dei ki Shillong ki bahab aku municipal, kambat ki bahab aku ki urban ni ki Jakarta. Kat bahkan dekat skipan lah nak kamenta di rural local bodies kamu buat kisah nak kendong kan. Kalau nak kerja kum ka skim MRDS siswa sini. Ka skim siswa sini kamu cekam hak kerja kasar maka dalam municipal. Dan nomor ba kini ki MDC jungi mengilayo ya kapisa nak 15 Finance Commission yang asam lang ba jung ki MDC. Kini ki MDC seperti yang ba kamu genyo skim tang ki MDC yang boleh nak kendong. Tingin ya kenduk ya iba pustun kata ke dikatahi namar baya kini Shillong ke bahab ke municipal lah klub ya ki ke urban area maka skim kadai ke bawah nam takin nong kendong tendai ni pat ni ong ba namar ba kan ki MBC ki di bahab apa ka district council mo kini ka 15 ka Finance Commission kaya de ba ka district council te kini ki MBC na saru ke de banyak ang skim mensuana kalian jong iba pustun la khat ya ka di CM jong ni ki isi ke badem dia keren ni kata bat mentah ni wanya kan biang bat nak kalian ke ba pastun orang banyak sifat lang ya ka meeting yang ka urban affairs mengkat bat ka sinergi banyak mengenya lot man law jadi kecil kadang kalau ba mensuapi ki skim ki nasor ki yo kadai namar ba ki yai offline kemudian kam ki yai offline kemudian dalam kampan upload sekata ka portal ande ka website jang ka Pancasila dan namar bala upload ki skim dan bala propose ki skim jogi lembaga online kan ni ka portal ke kadang lojong ukur dan lojong ukur nombor bagi enter kata ki ong nok ki ki password tidak ada mangi kini ki MBC ki banasor ada ki propose ke skim ke joki dan ni upload lembaga ke portal nomor ba kam dan yo to ukur nomor ba ki ding cekak ki bahasa pasal company angkai kata di kecik ke banyak kendu te nak kalang jong university la ong bangin khatlan ko ban kendu bagi ni nak ban pia no agar kom ki kamu buat kena skim ke bawah lembaga sosial kalau abang nak jom nak taki rural konsumsi maka lah abang nak tak urban di yang kata ni patip kalau abang leh ni abang kata nama guidelines jom ka 15 Finance Commission ni kau ba kan ka skim ke nak taki kino kendong di namar ba ka dapat apa kaya lembaga sosial let's say na center kimda sutu thang ba kita kendong sar ni ba hasar pak ha ba ko ka sosial kita ki schedule areas ni ong ba ganyan kata tinggal siapa kai kaban nak dalam jauh minister orang ini ba ganyan song kata komiti lembat ka rengkat ka tip lang jauh urban terkunju jauh ka rural sila ngilak ba segirikit ma dan bu la ka jauh nak kamta ki MDC sar bahap municipal ki sekali kita kan masuk ke tahi kami NPP leader Shri HM Shangpliang on Tuesday highlighted the formation of an all-party committee to discuss the processed railway project in Meghalaya. Initiated under Chief Minister Conrad K. Sangma's leadership, the committee aims to foster dialogue on the project's impact. Shangpliang stated that invitations have been sent to all political parties, though some have not yet responded. He noted that a few parties have shown reluctance to participate. Stressing the importance of railway connectivity, he warned that Meghalaya could lag behind other northeastern states.
He appealed to all parties to join the discussions, emphasizing that the platform also seeks to develop effective guidelines for monitoring the entry of outsiders into the state. In record iki, but let's say nakabanjing pensutu nakaliang ke sorkar, liok kidang don ki doubts hakamain joki let's ingin clear ki doubts joki kata kali teladang imuan hakamit banyak keren kamot kamdon kano ke solution pat pinumla hi banyo ya ka jing pensyai ladang idon hakamit banyak keren kamot ngila mengin pensyai ya kino ki doubts but umdai tang bat pensyai but kumjuru bangin say deh ya kita ki solutions ba kumno ngin penbaik ya kan kam ban ya daru akjo kapor but kumjo ban ai ke jing mentoy ya upai ba kadang duna kita ki facilities nrei in persanggat bala ban penbaik ban penbiang ya kita ki center kenang ba ki kon Samla jungi kinyo ban shong ya ke exam hapo jela shong ban hapo tura hapo jowai ban hapo Shillong kita ki center ya ka sur jong ka sorkar ya kata nginumla mengin ong namar ka syong hakarai jong sorkar la kinya chakamat ne kimya chakamat nrei kumbang iso tho nakaliang ka party kumangal ong yapi menne ba ka all political party committee la constitute but la khot ban syong anda la dep ya kani kandon de sakawai kata ka de ka consultative committee ban consult de saya kiseng bhalang kum ki KCU KFKGP kum ta ter but kum bangal ong fi ya kisim ki sordar ki doloi kita bar khoi nginya khot lang ya ki manginya shim ya kajing ai jing mot jongki but kum jo ya karai joki angin wanra ya kita ki kendon ki banyada ya usiap banyada ya kajat dari jongi ban yada ya ki imlang salang jungi telese hang takin ngin sa pensyai ha ka sorkar kami lese da ka bawanra ya kini ki baro khai ngila la bangin bu ya ka presya ka sorkar ban sorkar kami banong bahoy ngidon kam ya ka ILP ro aku jupor ngidon kam de ya ki we de kijing itho jepun itho lem ya mata ka identity jungi te kumta ngi ong ba dangi lay perkhat ba po ka party jo ngi ong ni so de shisha ba ngi de bangin ya kentu ya phi ki pai ba kentu ya phi ki nong yalam jo ki political party bangin ya mir jing bot lang ngi shong ngi ya perkhat ba ka ni ka kam bat ngi de bangin saindur ya kano kata ka road map kumangin ong no ba kumno in poi sha kata kathong bangin bo ya kita ki kendon ru akju por bangin sim de ya kajing mentoy ha kata akju por tingi ngai ba nakaliang ka party ngira yo ban punshai namar kini kilong ki ba lese ngila so kwa ba bangin. The state government has officially approved the proposal of the executive committee led by the Voice of the People Party (VPP) in the Khasi Hills Autonomous District Council (KHEDC) to appoint Ba Matthew Makro as the new member of District Council (MDC). This announcement was made by KHEDC executive member Ba Powell Soklat following a meeting with Deputy Chief Minister Ba Preston Pinsong. Notification niatan di Pak Preston alor ka nominate member di nak disebut kata Ba Matthew Makro electorally ni Pak Preston yang ba nak ada dokumen kala priang ikan ni Pak sian kisah pemilihan notification dan kalian demi kumka parti kana kabelang di sana pen power di semua esokan mo si kendalabi kita akan notification ka ba si Uju Khamdan bakas kar sorkar tapos syariah ka sorkar jela dari parti bat usaha dari parti pekan hampir ya kan mo hipolok untuk hilang baru dia kata ini ngek kembali Pak Preston mesti lawan bangkit sapan ni akan notification ni bakal long kelas tengok ada bak bendolonong ide nominate member soal kata ru kibun tiba long kini nominate member tapi nong kemdu persoal kai ke pisamo jadi ke balam bu hi deka schedule ke belon kapun karu de mangi chu press mangi bantung tu wai tendai ngaktif kata ka boong uli daw siya ka persoal ka kom tengi ni simi tung bikat kom ka jengdan jongka ka kom ka framework kan ka kom ka ba kendon dunia ka schedule.
So viewers, that is all for today. This is Mona Lisa signing off. Until we meet again, thank you for watching.